Murimu wa TB ni umwe wa mirimu 10 ugwati muno kuringana na ruhonge rwa ugima wa mwingi thiini wa thi WHO na ukoretwo ugicungiriria ikuũ na njira nene na kwa muhiano mwaka-ini wa 2019 andu matanyihiire milioni 1.9 nimakuire ni undu wa TB thiini wa thi guku bururi-ini ari ni andu 33,000 na gukorwo murimu uyu ni ukuruhanagio na ndwari ingĩ nene ta kansa na mukingo nigukoretwo na guoya munene hindi ciothe mundu erikana ari na murimu uyu ona gutwika ni uhonagwo mundu angirumirira motaro ma arigitani na hamwe na dalili cia murimu uyu ikoragwo ari gukorora kwambatira ku rugari wa mwiri undu umwe na guturwo ni githuri. Irene Koech ule ni mutaalamu wa murimu uyu agitariria ngine ni kukohoa mpaka anatoa hata damu ama anatoa kohozi kizito sana cha ya kala nyekundu ama green mzito zaidi. So hizo ndio dalili. Wengine inategemea pia kule imeshika. Kama imeshika sehemu ya joints, mtu atasikia joto na kufura joint. Kama ni maini, kama ni wapi, inategemea na kule ambayo ugonjwa hiyo imeshika. Andu aria makoragwo hatikaini nene ya kunyitwo ni murimu uyu ni ciana cia ukuru wa thi wa miaka 5, arwaru a murimu wa kansa na mukingo. 20% wako na HIV ambao wako na tuberculosis. So tuseme wagonjwa 10, pengine 1 ama 2 wanaweza kuwa wako na HIV. So ona 8 hawana. So hakuna uhusiano vile, na imanishi mtu yote ambaye ako na tuberculosis ako na HIV. Unajua dada ya tuberculosis ni HIV. Mtu akikuona na TB anajua automatically uko na HIV. Lakini hiyo si kweli. Unaweza ukaugua TB na ukose kuwa na HIV. Dickson Mwoneki ni umwe wa aria mari na wira wa ati TB ni honagwo amu murimu uyu wanamunyita maita meri. No kuringana na Mwoneki kuingira kwa murimu wa COVID-19 thiini wa thi ni gutukanitie makiria mirigitire ya TB amu dalili cia mirimu ino yeri cithiite kuhanana na andu angi makoretwo mari na guoya wa guthimwo murimu wa TB hihi mundu ndagekore na COVID-19 atekumenya. Hata mtu akigonjeka TB anaogopa kuja kwa hospitali kwa sababu zile dalili zinafanana. Na pia matibabu ya COVID ni ghali. Kuna zile hospitali ambazo zinaitisha deposit. Na wengi wetu ambao pengine tunaishi kwa slums hatuna ile fedha. Sasa inabidi mtu ako na TB lakini kwa sababu ya kuhofia pia COVID inabidi anaugua tu akiwa nyumbani. Murimu wa TB orota murimu wa COVID-19 ugwatanagio kugerera riera na wirutiri uria ukoretwo uthingatitwo gutigirira Kenya mari na irebeko cia maniuru kugiriria gutherema gwa COVID-19 ni kunyihitie ona murimu wa TB. Tunaona kuwa namba ilipungua kiasi. So pia tunaamini kuwa ni kama to some extent ilisaidia kupunguza idadi ya watu ambao wanapata ugonjwa huu. Thirikari yugite iri na mubango wa gutigirira ati murimu uyu no wahuka gukinyiria mwaka wa 2030 ona gutwika muthutukanio uria ung'ethagira andu aria arwaru no ukorwo uri kiremithia hari gukinyaniria riciria riri. No na kuhana uguo muingi ni uthingatitwo kurumirira mawatho ma urigitani ona gutwika thirikari ni yuritio kugacirithia motungata ma kurigita murimu uyu. Ni kumana na maruru ma homeno riu muingi uritio guthingatithia mitaratara iria gathikitwo ni ministry ya ugima wa mwiri niguo kuhukia gutherema kwa homeno. Ngiribotera Kameme TV kuma kaunti ya Nakuru. Ritwa riakwa ni Wang'ombe wa